bakunzi b'urubuga Rwanda on Heart, amakuru mashya atugezeho aka kanya nuko imyanzuro yamaze gufatwa hagati y'amakimbirane yari yabaye ku mukino wahuje ikipe ya Rayon Sport ndetse na Bugesera, hakavuka imvururu ndetse umukino ugahagarara ikitaraganya. Kuri ubu ngubu hamaze gusohoka imyanzuro igaragaza uko bizagenda nyuma yari amakimbirane ahari. Bamwe mu baturage bari bakomeje gusaba yuko uyu mukino wazasubirwamo, abandi bati ugakomereza aho wari ugeze, abandi nabo bagasaba ibindi. Ariko kuri ubu ngubu inteko yateranye hafatwa ingamba zitandukanye zizatuma uyu mukino ugendeka neza. Mwumve uko itangazo rya Federation Rwandaise de Football Association Ferwafa ryabigaragaje. Yanditse agira ati: Perezida w'ikipe ya Rayon Sport i Kigali, impamvu kubamenyesha ibijyanye n'umukino w'umunsi wa 28 wa Rwanda Premier League wabahuje na Bugesera FC utararangiye. Bwana Perezida, nyuma yuko umukino wo ku munsi wa 28 wa Rwanda Premier League wabahuje ku itariki ya 18 Gicurasi umwaka wa 2025 uhagaze ku munota wa 57 kubera imvururu zabayemo, nyuma y'inama yahuje komisiyo y'amarushanwa muri Ferwafa yateranye kuri uyu wa mbere, ubwo ni yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 19 Gicurasi, twishimiye kubamenyesha ibi bikurikira. Icyambere, umukino wasubitswe uzasubukurwa tariki ya 21 Gicurasi umwaka wa 2025 isaa 10 z'amanywa, ukazakomeza ku munota wari ugezeho, ukazakinwa nta bafana bari muri stade uretse abayobozi bakurikira komite yose na perezida w'icyubahiro w'ikipe. Muri uwo mukino hazifashishwa abakinnyi uko bari mu kibuga no ku rupapuro rw'umukino, ukomereze ku bitego byari bigezweho, ubere kuri stade wabereyeho, ndetse n'abayobozi b'umukino ntibazahinduka. Mugira amahoro. Niba ruwa yasinyweho na Kalisa Adolphe, umunyamabanga mukuru. Rero nyuma y'aya makuru murabizi ko byari byakomeje gucicikana, bamwe bavuga ngo Rayon Sport yaribwe penalite, ndetse abafana nabo binjira mu kibuga batera amabuye inzego z'umutekano ndetse n'abakinnyi, ku buryo byaje kuvamo akaduruvayo bituma uyu mukino uhagarikwa ikitaraganya. Rero ku mbuga nkoranyambaga abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko umupira w'amaguru urimo akaduruvayo, umupira w'amaguru urimo za maguyi. Ariko kuri ubu ngubu imyanzuro yafashwe nuko umukino uzasubukurwa tariki ya 21 Gicurasi umwaka wa 2025 isaa 10 z'amanywa, kandi ukazakomereza ku munota wari ugezeho, ukazakinwa nta bafana bari muri stade uretse abayobozi barimo komite yose na perezida w'icyubahiro w'ikipe. Rero ni inama yateranye yahuje abayobozi batandukanye. Murabizi ko mu minsi yashize minisitiri wa siporo, inzego zishinzwe umutekano, ishinzwe iperereza ndetse n'izindi zitandukanye bari bahuye baganira kuri iki kibazo cya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera. Hafatwa ibyemezo by'uko ababishinzwe muri Ferwafa nabo bazahura bagaterana bakaganira kuri iki kibazo kigashakirwa umuti urambye. Uyu muti akaba ari wo wafashwe. Ubwo rero yenda sinzi uko Rayon Sport iri buze kubitangaza nayo icyemezo yafashe, cyangwa se nibizemera gukina uyu mukino ndetse bagakomereza kuri ibi bitego. Ese penalite bavuga ko bari bibwe bazayemera, bizagenda gute? Ariko amakuru ahari nuko ikipe ya Rayon Sport igomba kuzakina na Bugesera bagakomereza ku bitego 2 bari bagezeho. Murakoze cyane.